بأورجانيزاسيونا وشانخانة بالي لسر برهما جوان مركولك زمانك لسه ولاتان كمها بوري ما قدير ناس مش ما كبرنا نقدر وشيا جوان مركولك يك جوان نبيسكارانه وأز بدل بجاندن لأفرينياوي برهم دارياوي تيجشناوي أدبي دنيرن تشيروك رومان غوتار وهروها دبرجي سيزمانا تركي اسباني وانجليزي بسيزمانا برهمين قال لك كورت وهيجا دكا ودواشينه افتشتكي ارزي نمي سوغرلي رومان خوان قدان دبي بجبو من اسكار بيقدر راحتي بيجم اف رومان لوتكي ادبيات كرمانجي جبو من بلنكر جبو مكت ناف وان برهمين سركك واسكار به زماني خود به خود بسينم وخب بغدينم سباش جبو برهما دراكو دياري ادبيات كرمانجي ومخوينه رانكر قال لك برهم داره استفازم بیاد سیب که موتیواسیوناوی چی جدر که وی انرژی چی تشکر دستینه وی انرژی اجي نظامش كردستانم پشتی که زکی دقیقیم از زوکا آرزویا تشتکی دلیم ده زیل ده بلکه چیش برویه که تجاری از ناگه میو قناعتی که از بیجم من پتانسیل و شیانا خو به تمامی دوی برهمی ده بجیانی یک دوی جبر وی هسته به یا دویم جبر خسته کارکرنا تشتکی جهتر جداتر çünkü her کار و خباتا که دقیقه بره تجی پرورده که تدین انسان دبیجن برهمی ما کتابین ما و که زاروکین منه اجی پشتی کتاب خلاص کم از دبیم از زاروکی و برهمی ما ویجی از تشتک دامن از گهاندم ایجا بوی کسی نو از بوی حسیاتانو از دکارم چه بکم از چاری خواهد تشتکی نو دکارم یعنی آنها منو کتاب کدان شونده او جالیه که در ری خوش دکل لبر کرنا هن تشتکی دن هکرم ویا نکر بنا وان تشتت سلیم ده هبو منی نکر بنا کرنا چونکه کتاب انسان دبیرده وقتا چاود کتاب ده و هاجید هشه مرو ده و کتاب ده 15 ساله کم زده فکره نویسینا وی بمره هبو yani وی فکراتش مو بپرسید بلکه به پاراگراف که آنجا دکارم ببیشم لکتاب که نزدیک 400 روپیه جدار کرد yani وی چاقیم قاس شمیشتن میشه که تویا دکی هم لسر ترساخ و هم لسر دخوازی تشتک ببیجی و همجی عوراتیال جهانی هند تشتک تبلیغ دبن دیدی ویا الپاج دهشون ده خوازی جیه کی دبن آبی چونکه یا ونه کی عورات جان های تیرتر دکه جار های بیم افتش تمام کرد تشتکی دیتر بکم yani var hasıl خواستنا تشنی نو و تجاری قیمه خواه نا آنینا بیین هی او دیلم روف هی بیتر بافرینه bir problema serdama me sereki çal kal konsantrasyonu xop perize hember ev erişin agahiyan hember ev tiştin derveyi niye balam rov balavdike yani ev jid dikkat ku ya afrenere insan kim be yani serdama me o peşketna teknoloji yapır devede lazım tesir sette çena bitu çidik yani ev konsantrasyonu xop çaldı perize ya hencara ji bu hantışta bel bir dvem rov konsantre ne be bonumune min dema ev warger dikinek tad kozwan sezmana te biram İstanbul car hebu min tçur dervel ciyeki qarabalı dikir esas car hebu mudkhas azwan denge nava xapar ne bisim kaz serbe warger konsantre bu kafeterya falan mejin az dikhabetim le راسته أنا إيرو تشتاك دقة إنسانا بلاغ دكن و ناهلن سر تشتاك كور ببن جالك زيدا بونا چند يعني كتاب راسي السرفي مسألة جي بر خواند اللي كورنيل سر هبونا إنترنت أم بيجن عادتو جريداني بتلفونا فلان ده تشد كنج دقة مرة دور ده قلتنا ك بالكش بود به إنسان
هری زده دما گدکه ناف هر که هشی گوته ده در دورا خوش بیرد که هری زده وی دمی کیف خوشه و هری زده وی دمی تطمین کره یعنی تطمین به مطمئن به و اویاجی وی هرکا هشی یا کور هری زده اگه ده انسانات بجا رومانین دریجن اگر مروه کار به رومانه که 300 روپل 400 روپل بده دوی کاچبو چوابو چما به دره و هابو دوی معنی که یا درباسی وی هرکا هشی دبه و جدرتورا قد به و konsantredilir. Yani ev bir pivana ki dikkata insana ki çıkas göre bana bir şey çıkas etmiştik ya. Dedi edi reklamın ilo falan cuma radibejin und hemen demedik karın set ştabıkın, bench ştabıkın. Mesela ben damat xarne çetki tutkari vejip ki vejih hind bit Fransız tamaşa ki. Le konunca dibejin tişta ki insana konsantrasyona zedet ki demek ki de tişteki tibiki. اگر تو خوار نداری تنی بالا دلوی خوار نبود. تلتشت کی تماشات کی گوداریت کی تنی گوی تلوی بر ند برات کتشت کی دبکی. اویا دقت کنسانتراسیون قط قطعید که. ایجابل بی میشه هنر کی yani خواستنا خواندنا رومانا yani تشتی که زده وقتی ت دگرن و تجدیداری قط کن و هشیتا پر فعال دکن. yani هش و مجی پر فعال چالاک دبه. ایروانا demek خبردم بس كلام تلفوني جيت تشتكي بنارم çünkü بدقتك بر ضعيف جيت تكاري ويشالكي كي لدماز ويا خفنيتكم از نكرم رومانك يكون çünkü konsantrasyona kemezin desin. İşte dema veya bu pratikatay rutin afrandın avi içti de cikken de adet şuka bitter çeydi. Dedi içti nazdı ki. Beri vaktan minut dez nüvisine romana kır romanım bejite bilam cana roje 6 saat 8 saat seri bu belki تشتكي زيداجي بدس من نادكت لأنا جانا 10 ساعات بر بكاريتا بربري 8 ساعات يتيبم تجي دناف سالارة هيني وخد بي تشتا برت دي برهف كيجاب كيريتا كيجاب كيرناي توان مساعين زيدا يفزولين كي ديالي جبر وجي باواي كي وقت تقول برهمدار دوما اللي هاب برهمداري بروجه بحالكيش ترجع مقاز تنرم يعني كم برهم نویسینه تا برهمی باش نویسینه گاوا حیات زکی بحال تشین بلنگ کل برای سر چروکت اوجیم مگو نخوا yani نویسکارین باش هنرمند باش کم تعافرین نخوا بکس نه نویسکار کی باش نگور کس پر تعافرینم تذکری بی چاوی جلی بنورین کی نام نبی آوی از دوازم قلت بيجمع أنا كي تراختيف بهكاش برسي وحبد نظر مقارب برسن حبجة يعني داويد أمي وكا بشكل برسو برسي في وقتين اللي تناولج برسي وحبد مقارن بشتغل ببن جامر دكا قابضن خلا 15 سال جبو نبيساننا دسبيكا بيرومي دخلا 15 سال كير بري نها بنه سال 29 شعبست رومانات دركت بشيواجي قد ننزي بيابو وهروها زمانی ویژی دور بیاب. ایجا نه سال بری رومان درکت و تقنها بین هشت کو 15 سال داری دمیجی مد شب تابو د پروسسات میساننا بی رومانی ده. دلی کنی چاواکر، خواندنی چاواکر، وقت ابنگاری دیتن چون تخبط چاواکر و هر وها بری تقود مجی مد شب تایی و وقت برهم قداندناوی دبي بروسيسي دك وهرنك شو شيء يعني عم يجي قلت تمام كربو وبك برهم قدام ناوي شو قدش بيها يعني بيجيش مره قلا بيجي نبيسانون افراننا بياج بله امن جارنا دناف قوتنا كره دناف قال كنيره هavoك مثلا درباس دبي ده هشام الدمينه من از کارم بیشم حتی نه من دبرهم فیش شوی نویسینه یک جه چروکه که مش باوی خو بیستی ویتم قالت کرد یک جه اک من جدیا خو بیستی کتابم نیا چار یکی ده چروکه که لسر توفیق ایسا او سال 1920 فلان وقت سردانک چه بیه کوچ بریه که سرگونیه که فلان تمی باوی قرار کرد کوچما کس یا نابیجه وهابیه بری وهامی خاص بیه نظام سه دولت سه علایه شرکیه فلان
بابم نه چروک بیجه کی باشه وقتا دبیجه جانا مرا بخواجم به مسئله عاجز و پرخوش بیجه یعنی بابا که دا و هات گو حتی جاره که گوزه بوی کلامه که جی بیجه حتی خود جاره که من ام درباسی و دکی من کبرا کسی تنه به نبیسه کلام گو دوره گو نه نافرش بیر کر ناف خسفلانه بکر مگو کاز چروکه که سری بنویسم لیت معلوماتین و دیروکی رسمی تنه بو دویا دست به حسیم دمات تشتکی هی دنویسینی از بخش برک هند تشتکی گلو ویا ها بو لیو ها نبو به او سینور او قصبون استنگ لبر آفرینری من دوی برهمی در بلکی چروکه هیم باشتر هنه تحقیبانه ده من تو مخایله من هی سربستر تردگریات تشتی خوشتر دید لید ویا ده من گوز چوا بکم که لگور وی گودنا کم بیشم باقیم قال کریه درنه که به در وی چارچوه من چروکه که وها نویسی بو نیف دیروکی نیف خیالی یعنی جیانا شخصیت کی دیروکی که پرد نویس و بلگه و آرشیوه ده بیشن تنه بو یا دویم جی یا به کتابه یک ilham dایی چروکه که ilham dایی دیسا من جیانا راستین گرتیه لیو چروک نه تمامه وی کتابه او جی تمی هر تم ویجاج دیام باز کر خالتی که وی بری هنک درگستیه وی هبونه yani جیانا بری تدیه مجنوه که ایرو مرکزی حکومت و نظام دولت و پلیس و عسکر و محکمه فلان تنه و دمیده دعوین کشتن و میر کشتن فلان چه دو اوارا به شوه کی ندر کی به آوای نحقوقی بلکه الگور نحقوقا شهریا ایرو دهاتن چاره سکرن دوی دمیده خالتی که دیامن هبو اویا هین درگستی بو تی رواندن جالی مجن نشانیه خواه اوان نشانیه وجی هنک میر کشتنه اوه دمی چواده به انسان دبون محکوم دبن محکوم چوا ایدی تنمات کاری و گاری گنده خواه یاد آخا خوش دست ایتمال باتا خوش دست وقتی ترتم چولایی یا چی گنده کدن چی دوره کدن دروی و دوی 30-40 ساله محکومیه ده او جنجی بوان بو او جل چولو چیا بو او جنجی بو محکوم و کمیرا جل فلان خود کرد جانا دیامش باسا وید کر هر تم گو خالتی کام وها بود نظام فلان زوزانا وها بود نظام فلان تشتاد سره ویجی چند تشتن دگوتن من دخواست حقیقتا سراتیه که دسوجی بو از حقیقی ده تشتکی بنویسم لی وقتا نو هاتشه من هلبت حقیقی چروک دجی و وید نگاریت ده درباس بیجی من پر تشتا نظام بو و بتناخو وی بو بناچت فکری میجی تنبو دوره دناف خواندنه چوا کرن یعنی دوی زمانی دن بیجن انسان چوا دجیان چل خود کرن چوا دخوارن مناسبت ناف خویی ناف عشیره ناف مالباتا یعنی عادت رابون و رونشتن وشال چوا بوند خانی چوا دجیان گلک تش بوی لازم من اویا هم بیجن سیاحتنامه و که اولیا چربیه که لوان درا درباست بن حتی یه میسیونرین سال 18-19 هاتنه لوان درا گریانه ام بجنه که دما قرا فلیاده لوان درا هاتنه السیوی خانه خبتینه بیرانین و خاطره وان جوان بکره حتی اوکین سرهلدانین یه شیخ عبیدالله ام بجن میره بوتان میره اوکین پرچون ناو میرکیان ناو خویی شرین عشیران یه پیکاتین مسیحی الوان دارن من گلک تج دخاندن لیانی من نظام گویا وانا کی جاجوان چقاس بکیری موره و اجی هنه کی دنویسینه ده شوه کمین یا کلاسیک وکف مکتبان بیجن مونتین هی دبیتی مونتین دبیز دما بریک بنویسیم از گلک تشتاد کنیم لی وقتا دنویسینم از فازم حمیاج بیر بکم و حقیقتا یمیجین جار هو يعني نوتيك متقولتن من ندخواندش مخواست دمك دريج ده بخوا بخوا دم بقرا أبي پاشخانه یا أبي منظر یا سیاسی سوسیولوژیک یا تاریخی أو بخوا دان زله وك تشتكي طبيعي وقت از دنويس إنه وك إلهام شاعر كي تغليوه رومانام به تدي نبوق قدنا كوي پر كفام جرته هذا بهن إنسان وقت دخوينن دخوازن تيدا خود بجيانا خود بين هن إنساننا جيانا إيدد بين هنك جيهنا نظام بمجيء خون دخوين هن دبجنا زبچاوي خود بينهم ليد بي خوندوانه راستي دبي بترماس كا بشتاخه بخين يعني بهستيه بشتاخه بخين وقتا
ویچ دخوینه آدور دوک لرزینه که فهم بکه حس بکه دور ده چتی گوتن. از وقتا دنیسیم هنه که دخوازم جوان چتی که متیتی زانی دور بکویم کو او ده مخایله رمرجی پر نبه آستنگ. لی هر وها چتی که متیتی خونده جی بنگه که معقول و عقلانه آوا بکه. یعنی دوی رومانی ده هنه تشتین نه قومی جهات نه گوتن ده تاریخی ده لیویاجی دوی تشنی بر عقل بن جبوک بر عقل بن. یعنی از چه زانم من تشتین نبوی تاریخی ده گوتنه لی من بحر نه آنیه کردستانی بونمونه. یعنی دور ده مجن کردستان آتی آوا کند 1100 سال بری دوی کتابی ده او تشتکی نراست کریه لی تشتکی نراستیه که دوری عقل جی منخستی. یعنی بجن بحر جی نانی لورتا دیار بکم نگوت یا بحر ویجه. یعنی اف جی هنه کی وقت مگو خواندن تاریخی سوسیولوژیک وقت چارچوبه که فلو بجی جمره چکر. جبر رومان نه و قال لك سيد زانم ناخذ ناخذ بك خبر نعرف الجليه بقم ووقت سبويلر تشني تشيبه يجي از غازي تبقابدش خاك عدنگاري تدرومان اذا زمان توان دي ودروبه كنو جبو ما وقت كردا وكردستان ودروبه كنو افرانديه وهروا لبر عدنگاريا هي مكان هي عدنگاريا كخياليجي افراندي وبنا بهبره كراني د كاربا بيجم د گردونه که پارالل ده دیرو کنه هاتی افراندم و گوی رومان به سری هاتی ساز کرد. چما تحوجی بیارید سپس راحت تر هی دیرو که هی قومی عدنگاری هی تفالی نگیرد تشو زحمت فالی گر. دیرو که زمان تویی و دیرو که جدا دو که گردونه که پارالل لهم برمچه دیدی. بله من تاریخ و هنجیا ده سوسیولوژی بلکه باوری تواندن آنین سر خطا کردن ویاوای مگو بلکه زن تشتا راحت کاربن بیجن لیز جبک وقت تا گو گلک انسان دبک نخوانده من تشتا که وهاجی از نخوازم وره هشی میوانی من دور ده تاریخ کل گور خسته که خوشی نافراند. يعني دريك أغنى كتابك أوتوبيك يعني من خاص وهابة أفتش وهاب لي وياك آفران جد دي صار لجور بارامتر و كريتيرين إيرو وين روجي هن حقيقتين دبك نب دليم بنجلي أجر وها نبيا قالوا دبوك تشوابيا يعني نرينك جداتر هم بمن خوشات هم عليه كوي ام بيجن ياري يعني عليك الليست بازيجي بمن باشات اگر از وقت تشتي قومي من بنفسنا وك سراتي او البت مرات كاره واجب كد فلان وقت ده فلان جمعيت شبون حرب ام بيجن ند سالا 4 سال دوام كر 1907 هذا امبراطوريه روسي خرب ام بيجن دفي روماني ده ناروخه يعني امبراطوريه روسي جي ناروخه و دولتا عثماني بلكي دوره وقت دو پرچه دولتا اناطولي و رومي دو پرچه دوام كان تشت اواني دن دوام كر اساس ادبياتنا و هنرامك گلك جبرتشتي هي داگريه سر زمانكي پر مغدوريتي اف هاتن سريمه اف بونو و هم شرپزه بونو و هم مظلوم بون يعني اساس افيا وكا اعتراضك بلكي لدجي مغدوريته يعني برامي خوي برد جم قروي بكار نتاني لي الدفر ده كم زده امين مغدور جد عليه كده سردستن قالوا دما انسان سردست به چواي اساس burada في تشتاك هر تشتيمه ادبيات كم مغدوريته او قص خرد كليه دنا ادبيات مده بلكي باوايا كي درهشي منخواست از الدجي ويتشتكي بافرينم اساس نهاتيه پارچه کرن هاتيه بهفره کرن ولا وي شاري امي چبيشن بلكي وي شاري گوتني نو مروف كارب بيجه
ئەوەی چاغێک گوتنا مرۆڤ چ بێ بقیمەت بێ بەلکی دوورده هنر و نویسکاریە کوردی دوێ ڕۆڵێکی بریزە شکۆ بەرێژ جانە دن گوتگۆژێکم دگۆم ئەساس هەن ڕۆمانێکم دنویسینە ژی پڕ نە ناڤەرۆک چقەس ئەو بەژی ڕالیست بەژیش ئەوەیەکی ئەم ڕاستیە بەرەواژێت کن چما ئەم بێژن بەلکی تژی ڕۆمانە خۆت چرۆکا خۆدە کارکتەرێتە دچە کافێ دچە بانقی دچە نزانم کودرێ پۆلیسی بەلکی کوردی خەبەردە بانقەجی کوردی ئەمان ڕاستیدە تشتێکی هاتنە شکان ڕاستی بەرەواژێت کن وێ جارەیژە پەرسپەکتیفەکە هی بەرفرە یا تاریخی و سۆسیۆلۆژیک مخواستە وێ ڕاستی بەرەواژێت کن ئەویش هەیە وەک تەگوتش بەر تەبی یعنی هش ji xwe berçavata bigere dîrokekî ji berî me qewmî pêk hatiye dîrok ji berî me qewmî û ne bi dilê me yê weke hunermend ronî binivîsînê çawa binivîsînê hin vêtir topîk û gur dilê me binivîsînê lê te ev nekiriye wek te negot ne topîk e mexdûriyet tune û yek jî serkeftina wê jî xwe hemasetê nekirtiye yani ê romanê li cem xurt dike ev اتكلم سركه جو يجي ابن لتبي كنت ديروك وعبنجاري جوهريه مدنرن قال لك دونين سوسيولوجيك تقدر سكون داعي وقت شو وك قرخترين كردا تشجن تشمير رابن رونشتن رفلكسين دجمنايه ين افينداريه تبغى وك قمانه شما تحوجي بين اللي تنشترك الفيجي بقوانا بوغاري أنا بيشي ما بر بعصر شيء تاريخي سوسيولوجي كر بلكي وهاور عشرين سنة في رومان يعني حمو لسد دوران بويرين قومين مزن درباسته رومان أساس بشوي هري زيدتر عليوي أم بيجن هي بتر ليريك يعني أفهم بشيء دنا كلامك أبيك بحث بين عليوي ليريك هي بتر سراتي إنسانا يه روجاننا يناف خوينا يناف مالبات ده جراوانی بهرانه یه بیه هم برانه دوانا ده اساس اوکا انسانان ازوری وان امبیجن دوبندی وان گرو کینن وان خواستکو داخواز وان پر ناگهارن یعنی او خریطه درونی یا شخصیتا یعنی وی دمیجی ام بحثاک انسانی که ایروجی بکن گلک جانا رفلکسیمه بندواری تشتک حس کردن دل کردن دوانا ده اگر شما ام گهارتنه که بوی شکلی که مصر یا معظمه سوسیولوژیک کلیه بگرانه دوی ایدی دکوده به ایدی وقت انسانی نوعی که یا پایز کرد دما پیش دادشن اوی حسیاتی وان چابن بلکه وی دمید رومانه که واده حوجه بکله دیا یک اوهاده پر تشتيوان برشكريكيوان مسأليوان أو قص حوجيك بيندد از شوية الجورم وظيفة رومان نويس نه جهرتنا إنسان أو درونيا وانا بلكي وظيفة وي تيجشتن وفهم كرنا وان به تشقص كاري فهم بكي وبدي فهم كرنا از خوازم که کرونولوژیک رومانیتن میارم زاروكي برشام تل برغول كردستاني وتنفسي وازناشاش من دفتري بريكان بايدان كان ادني تل اسطنبول وتنفسي اسطنبول قديه اللي افجي بماجوي نفسني ازلم الكردستاني لفرج از غازل يفهمكم يعني مثالنا الولات ودربي ولات وقتنا باجارة جواكي تأثير تشاول السر أفريقيا تيجي نفسه يعني تأثير النظروك برهم يدكش بركو مالا وك برهم تجي هذا مثلا زاروك برشة ملاك عارف جيكي بيجينا ليه إذنه وك ترجي دوري ما تأثيرك باجارا يجي ولاتان شيء ده السر الإنسان من التذكير نفسه شيء ده أف تأثير شوية بميناك كبر مشهور يا أدبياتي بميناكا بهني دبياتا بروز دبي بين هات مشون دا حمو خاطرة هاتنو منو نويسين از ام بيجن دما درم گندمه زیارت کم بلکی یکی خریب ورد تنیا بيجن چولا کی کبر کی فلان دبینه تشته که تیم بیرامن خیال و خاطره که زندی دبن جداترن جیوه دما که مجن از استانبول بر بحری دقارم ياجي اللي فيتري او لكم شو هنجارة
دواد رومان ده حرکاوی ده از دختمیم واقعا مدخواست از و هنکی وان دنگه کهون چجالی گوداری کنه به چالی بهیستن و بشتربونا جواتین بری این کهون شوپیه نا جوات و عشیره اوانا بونمونه او پیوندی امنیا به کتاب معظمه را خورتر دکر یعنی چرا چونکی جبو هنجارا ند نوی اتمسفری دبی تا هر چی زانه بیجی جارت نکاری هوا که بنویسنی هوا که کشتار حقیقی یعنی بهنا وی تشتی توزا وی زمانی که تده حزب کی هوا که وها چینا به جانا جبوی یعنی تچقاس نزیکی دورین که اف رومان لی درباس منه و نزیکی شخصیتین که دورده حیاتوان تگوت نزیکی وان بی هین بهتر باوایی که طبیعی داخلی ناو اتمسفر و چروکت بی ناو گوتار وان کاراکترات بی او جبو هر آفرینری تشتکی پر میمه جاره و دختمی لی تنکاری تکیه ناو وی شخصیتی چون که رومان ایکم بخیم دورم بین پر کاراکترانه پر بویرانه جاره که دمجید که ناوی حتی که ما که دوری وی شخصیتی به حتی که دیسا جنوب نازدکی لی هوگری وید بی آنجا پشت را تدکاری حقیقی ده جمله که دن دور را چه بو پاشه چه بو تدکاری بیجی یعنی تده کتابا بخوی نیجی ده بکت نکاری بیجی اگر وقت مگو وان بینا وان تعما تحس نکی تجي دور دميني ل او باراليلاك تلنا برا زاروكين برشمو هيك تبي تشكريجي راسته يعني او حد جيني بيتر الفيالي ما درباس من بينا وجهتي و از لوان درابون كيم زدم نيسي Şimdi bizim edebiyata Kürdi erka xoya guartna civaki tesirat dayına ser civaki pek mine. Gelo jibo edebiyata ma ve peyra xobji bine. Havçı بچه حوجه هي حوجه چه بکی یا چه نکه yani من تدی بر دکتر ادبیات تاثیر ادبیات مهم و نویسکار باندور الجوات کن پیشایت کن شورش رامادت کن نظام چت کن بمن وظیفه ادبیات یا ایروک گلک دیسیپلین جدا ادی درکتنه و گلک آلا و تکنولوژی جان درکتن جدا درکتنه کنجه ده آلا وظیفه ادبیاتا امجنیا رمان نویسین شروع نویسین یا هری مزن دوی او به که شان انسان بده که تنه یک حقیقت تنه و تتش نل گور قلبی هشمه چونکی ایرو گفتن که امین معروف نویسکاری که لبنانیه پرمشهور دبی رمان جبر کیمانی تاریخی هست yani tarih ambejen çavane ayuka qalbe hşeme ya qalb getiyor. Demi ambejen 1030 nehade harba cihaniya duyam dest beklet 1945 da qadiye. Ambejen insana ki rojlata dur bi şarj cihaniye duyam jbota asat 37 da dest bekliyor. Şarj Japonu, Çin'i, mesela Mançurya, Hong Kong, Kore, Tayvan şarj per acayip şey. Hatta karabe bes Sivye ki امبیجند یکی سوویت آبیجی شهر جهانش بود از 41 دست بگیریم. جبو امریکا بلکه 42 دست بگیریم. جبو آلمان بلکه 44 شهر جهانی خلاص بیدیم. و ژاپن هیچی دانکره جوار 45 ده خلاص بید. حتی لگور تاریخ تلبیناری ترکیه بجداری شهر جهانی دیمین بیه. پشتی که شهر قدیمی ویژی ژاپن ارشال اعلان کنش بود که ون توانی یک بوی. یعنی دماغ کتل تنی و تهن قالب آناری هم سیاسی هم تاریخی هم گلک تش در ودمینم. و هنگی امجی هینی وان قالب آبونه ام دما رومان اجد خوازن یا فکر که تش تکی دبینم ام خوازن راستی لگور وان قالبی خوی سیاسی تاریخی بتوینن تخن می شکلی. ام بجن ایران هاد رومانا کو دوختاس بحثات دولته که میاجی 200 سال بری دوان کرونیکی برید دما بحثات دولتی که تکن و ایرو دولت نه عینی تشتری. لب عینی پیوته گفت. جا اف قالبا لحسر همو قادن جیانی بلاف بکن چه قاس اساس ifade کنن راستی دور دکن.
جا رومان نو امبجن چروک البس انسانا هینی وانتکن که یک او قالبتنه هر تشت نه تنل گروه دنکلمی هاتیا افراندن هر تشت نه رش و سپیه تنه yani ditişten cihaz be alaka merav nikar beraber hem mukayese bike hentiş tane pivani vani mukayeseci cudane loma edebiyat insana bide hiskirin ki car heye guhartın atışta ji bqasi fahm kirna ve ne mühime hem hamud jana xwede البيت قهرتنا هكا تشتكي بو قهرنا ويش على باشا اللي كاس سريقة إيدي بيرا نايشنا مروف تشتكي فاهم بكا بريك بنرخينا حكم بدي جزاء بدي حقارتي اللي بكي أنا أساس وان خطرين كيلو أم بيوا كنا خوشي كتير نافما أم بي أم بون منا دون كيشوت إنسان تبين كشبك قهرمانی رومانه که چقدر تشتکی باشه اساس دون که شدش یعنی خود لبام به راسکونیکوف نام تیک جمع من نخواستم بلکه حوالی بودم و یک تشتکی خراب جبین یک آنها را به وره بیجه از لقمان بکجم عربای خانیوی ترد بکم زج ویج بو فلان خیری اگه بکم همه انسان همو بیجه هم تشتکی خرابه یعنی یا یکی وقت دون که شد وره بیجه وقت پنجه هم انسان لبرن اوانا پیلانا تيك برنا باجاري مدن بلانا نظام تشدن وبوي حستي ورا إيريشي ما بكا محتملا نمي كيش بجنا في تشدينا في تش برشايا في تش بيناموسا في تش نظام ناميكش خودي وشاند وحتى إيرود وحتى نسبينج زمان كل سيولتا بس نشاش من ده يانزا برهمتن شيء وورجرجي هروها دوی مشهد که دریش ادبیات الحجاز نوزده سال قبیله ایده بیست سالی برهم خوی اولید وشان بیه دوی مشهد کیجان پسنی کیجان رخنه زده ماندول تکر تشویق کر یاجی تبدیل کر yani mesela bedbiniye تشتكي من بدبين دكان هنا لخدي كريا وانا تجاري از جريا من فنجراند چی نویسکاری همین وی گوتنه که وی دبید حالی خواهی هری باش داشت تنیتیه که پر مزنه جا نویسکاری کلی تنیتیه که هین گرانتر خدارتر و عذابتره چونکه حساب که انسانه که دولت مالباتا تمیشه خواهی تا بریتا دیتا باویتا تجاری تشتاک نویسی نجی و نکارم بخوینم یعنی حوالی تا یک دزجانی دبینی یک بوارا تکلیه دی اوش با ایدیم جرا نبیشن تنیتی ایزولاسیونه که پر دجوار تینه جاناته و بیشتی که تینه جی بسرده تشتاک تدکیجی البر چاوی انسان هنه کی بیواتد که بیمعنی و بیقیمت دکه و آلیه سیم جیت جبو yani zamanı ki bey perverde tecboy tede tecrübe ki dahman demey xwanda vane ki u şagird ki wî zamanî tiçqa nivîskarî bê bijî tecboy hew didî mücadeleyek ki û dûra tê li hin bariyerên nizam çiqas pêwîst ne pêwîst lê wiha yani ne aramker tê ew jî çi ye herkes ji tiştekê te nivîsiye ji wê cîhan û vizyona te bêtir pêşî ev zamanê vê beremê wiha bûye li ba me wiha tê gotin ya jî ev cumle wiha ye ya jî wiha ye ew hinekî insana bedbîn dike bo nimûne îro em bêjin Ehmedê Xanî ez bi xwe belkî nikarim bê ferheng bixwînim ji bo têgihiştina Melayê Cezîrî em bêjin qutbê helbesta Kurdî jî dîsa zehmetî û êşkêşanek û sebrek lazim e em bêjin Mele Mahmûdê Bayzdî ya jî Mele Saîdê Şemzînanî ez wan nerim belkî peyvên hîn Erebî ya jî Farsî hîn zêdetir bin hêbêtir belkî devok jî hebin lê mesela ti carî em vêya nakin kêmanî em ji bo sebrekê tehemûlekê dikin em xwe perwerde dikin ji bo ku em tê bigêjin ya jî bizanim belkî şakiroj me bêtir peyvê Tirkî karanî ve lê em ti carî vêya nakin kêmanî lê nivîskarên nûjen yê modern îro çi tiştê wan dikin pir zû alî civat û xunyara weke qebehetekê weke kêmaniyekê tê dîtin ji dêvla ku
كام هركي سبب كن أم جوي تابجهم أو جوي علينا كي بخيرتي جارنا هي مش دور تشد أو بدوين كه ليالي خوش بيني شيء وقت تقول ميازده كتاب وارجران تشتكي قد ندهات هالشيء من خو زمانه هين بوم وارجران شيء يجي خراب وياك من نبيس نجي يازده كديا لهجمال لاليكي إيفار عمري بويا تشل من في الريويتية وكا الريويتية كمبتر از دولمند كرم از هي بيتر كرم إنسانا كي تيجهشتي از هي بيتر كرم إنسانا كي كش درده خواه وش درده دردورا خواه تيدگه بودكارك كيم زيادات حقا وانده چند شتا بيجا بمجيه كي هين زلالتر از بانا كم تد بستاني مروف او قاستش بدان المروف يعني او بلكي تشتا هاري دلخوشكر اوه شو قد بيت تشتي إنسان هاري دلخوش دكن أو نكون ناجبر سببين درويي يعني بيجن عربية كته هي بر خوشة أو عربية دفرجي دما يك بيجي أو چه عربية كته هي بيجن أو بختواريك وياد دمروف أنجر دسير وجد دوام دكن لياك جناف خويتي gelek du dirêje ew bextewariya ki tu bixwat kîseyên sebebawê motivasyonayê tenê dilê te bibe û yani ez bêşam ev jî tiştekî muhîm e yani însan ki dema dibe dikare hem tiştek karibe bike bîne cî pê tatmîn bibe şabûna herî mezin dinyayê de ew e yani diger herî zehmetiya Roma ev ez giham vê merheleyê ev şabûneke mezin eş bûne دمين بيج ده وكا ورجار نمسنا برهمك رومان يا جيم جيروك شو بروجي بدرست الفاز بيجي كيجا نقطة خدا ورجار دست بكم ورجاران يعني هر جارم قلتو تمام الداوية خلاصة هنجي في جارات داوي سر سوزا خسكني من توبا خرا نكر لأن هذا زمانه كي نوعه كزهين بفرنسيا من كي بيج داد كذا از دویم دبک جبر روکیک از هنه کی پیش دتر هاره از بخوان کاربم ج فرانسی به دبک از تشنا وارگرینه که پروستا بیجه پیش عادت یاد جامعه رو جانی کن توا yani azından le dünyacı bağay ki usad çe am bejin makine وارگرامنا makine debek were ciye ki avqas peşketi ki havca وارگران nemine وجبنا نيجرانم جي كيف خوشم از دبم حسابك يعني وارجرانك ماكيني كبيشكت دسا سيسا شندت كردي ده آناج إن هوال دما وارجرين دبين نخرابه دسا بنسا شندا حسابك هون تاني بيلكرنا توشكي مليون كتاب دنوا روجا كده بين وارجراندج بو كردي يعني azat taluke ke pur mezin ya ser abuna kurdiş ortaya rahat be çima rahat be yani embejin ino kitabın dijitale embejin kitapxane Oxford'a geç ser evkene wen davejin ser ve makine hamuya ke kurdi aviş bo çim mime biyamış bo ve mime dema dez be nivîskariyet ke gelek insani bu argerin bijul dibin em pur we hayru fikara windabuna zaman dene belki hatta em ve kitabı xalas bikin dibek ev zaman ciye xwe nemînej ليه إلو كلياتك وها مجن دالي فولكلور چاندت بس رومان تشبي أزدم آن هز كردي يعني تدري نمينجي روجكي هجر إمكان هبه تنجي تشتك هاتنا نویساندن دکارن كردي جنوب بيزن ديكرن يعني أم بجن هر قطنه من بروشيا و بويج و إفاده دن جدا جمله أو قاس بيشكت يك ماكينة دبك كاره خواه بي پرورده بکن نخواه إنسان جوی کارون خواه بي پرورده او خطره سر که زمان را بلکه جایی جیه که خوشیه لیو که مگو اگر ماکینه نباشه بلکه اگر از فرانسی تشتکی وارگردن و نگردن از سوزاوی ندن او احتمال هیا لی جوارگر است تقاوید بیم از خواهنه آوه حسن بکن و جالی نویسینه جی دو رومان ده هشم دهنه او جی از نظرم کی جاز تخم پیشی و هیچ قاس وقت بگره از آنها تنید خوازم پشتی که او veya jber destê min derket çendakî mejiyê min vikî vala bimîne serbest xwar bigere û min dest bi piyanoyê kir û beriya wekî çend sala salkê di sala me xizar senekî wê bixebitim û ji vî tiştî dûr bikim. Piyano, bu lazım beş personaj var. Öyle persiya vakti ki dest neye kiriyor?
بلور بلور بو يعني وقت نبي يعني ما بده بلور دوام دكنا كي يك أو يادغا الروجة كتير وانا ترى ده بده تشدك تسبوري دك كيجان ميوزيك يقدر كي تجارة ميوزيك يقدر كي تشكيجات ده هم يريح حزك خوارنا تجي حس كنت تجي حزنا كشيء يعني هم تشتري نوع بيتر بترى تاكل دار وكذا وانا وقت الرئيس بيقول برسيم خديجة جماعة بلورو شغلات شباب university خاصة استرمانك كبدم يعني هي جبرة دم تقول إنسانك دوي زمانك كي جدا ترزانه به انسترومانك كي زانه به بجورة كي هنر رمجول به فلان و خواندنه كج خينيا بيج ناس بدبيات مجولو مزبوم ونم فلسفة مش برد خوان وخواندنه كوي جدا ترى في هواي أنجح دنيا فهم بك نك ببه موزيسيان نك ببه رسام نك ببه مش فيلسوف لي او اورا انسان برفراتر دکه جبو مزمارك مخاطب اسباب مويد امل زانگامه قلت بار اساس چروکا دريج نكم من دست كمان كرنا بو بلور چند سنش قرو حاله خست ما دور من نوبر دای و بيش بانديمي واني جارك خواه كمان اورگا كويه بو بشقار ليت خست اجي جبر بلور فران ادي من دنگ نازكر يعني جكوي خواست كارم ليخمه اصاي خبتين فران وهناك درس دان من فيديو فلان من ليناري دسيمها من رواز باش أقدركم سيمها من رواز ميلام جديد شاسر مقاس فرا بيانو هيك بس إنما دي بإنترنت الفيديو يا وحتى أصلك مناني روجي فالا يعني روجي فالا أوجه إنسان حقيقة مفهوم روجي فالا جبوا من تشتكي بر عجيبة يعني لو ما عندي راس حيس ناكم كزوا تعطيلي دمجي او ماجي بشتي دمك كي تيد بمرض تشتكي 10,000 ساعة بك او او قاس دبا تشتكي طبيعي لا شي مرات تجو خبر يعني بخوا لا شي من هشام الجار هي بلان دك انا تدير دو مزاي خوا راحت بردم جي دور بك بار كاز وا تشقاس بيجم جي از در كفمش عليه كي داز دريتشم گوتنك ياجي ريبليك ياجي تشتك ها از ویاد کردت کارم چاو کار بینم اولی که وها منفعتی هینی تشتات بی از ویاد چاو کاریم از ویاد چاو بکن تناری حشته او کنابه جانا ناچه ساعتی لجبوی چه دکم جانا جبو قصد براستی دور بکم از انا کی اگزرسیزن لاشی هم بیجم دکم یا لندر یا دروش بازدانی فلان هست که من استنبولم پرچم آوجانی من جو هست که نبا هم هالشيء مروف على هم حقيقة كونسنتراسيون جزيدات كي أنا مثلا هيك نيسكارك جمرة بيجا تتشبش نياركي بلكي بري كتابة بلكي بري فيلما أزبم إكسرسيزا كي سبورتيف بكى حياة قدر و أجر تكاربي خوشن تشتام جي دور بيلم محروم بيلا حقيقة قلتنا كيوال نو حريري هي ببرت دي فرانسيس بيكن تقول زانين هزن اك زانبونا بهز بو هز دستي دبو لد روجا مده نزانين هزن چونكي اوقاس انفورماسيون اوقات داتا هي راستي هر تم تشتي استثنائيه سدي نوتو بنجه تشتي براداي تشتي ناراس تشتي جبوما نبيويستن وراستي نافيدا وندال لما نزانين حقيقه تشتكي مهمه كمرو جد دور بمينه جاره او سپور جزانم جبو تلفونت دیته کد کی از دم مدیا سوسیال کار نینم یاجی روزه تنی ددا قالی بنارم اوام فعالیتین و هر جارش خور وقت چالنج که وقتا تشتکی دردخم اف من جبو حیاتی موتیوات که یعنی جزانم جاره انا مع رمضانیه چند نبر سر مثلا میگو روزه اینا مش مکتب تنا از روزه اینا روزیش خواهد بکن چالنج که ها مش حتای وای هندشت إنسان وها خب خدكه هم ديسيبلينات كه أساس هم راحت دكه جانا روجي فالا ده يعني هالشيء من سبت اشتباهات خدته بس تين وهبة أمكارن بس تين علاش تدرتني بريزان dans le passage que tu as introduit as يعني je vois que je n'ai pas je marche avec un peu je ne vois que c'est quand j'ai pros qu'est-ce que ça t'aide أو بس زيادة دليلسم belki. Kim zirani ana ben başlığı şunu çıkıp sahne. Yani amacı bu bir ki kur miskar ki dua talibin miskar canı el belender.
İcar gavan ne roman fand, من او tam جيتر او tam از جوان درهم دویر ده آماجه بدی ماری بسکار خواستم بپرسم تو خود کی جان آسیل دبیری yani وقت ادبیات افاد کی جان آسیل دبیری belki de hem zamanın juda da kuni edebiyatın juda takip bekli var gereğini tu çağda nırkıneri ancak dikarım diyeceğim ve romana Davide dikarım diyeceğim ez gihiştim ve astı از خو دکیجا هسته ده دبینم لهمبر وانیک تکو کتاب کاملی تدیا مقاله گوتارا جه او نویسیم پریودیک بوندنا و شانیم پریودیک ده درکتنه هنک جش بوی هاتبره نویسیم بون نمونه وقتا موانا دنویسی من خو یکسر بخوندوان کرد نویسکار کرد روژوا کرد و جیانا کرداوه دناف تماس ediniz. Çünkü ev nüvis jbowe demiş bu ev insana. Emer tiro de rojname ke de nüvisa ke de nüvisini te lue nabza civata xwe lue gore lue hesab dikin. Lemin vaqta dest bir nüviskari kirmin ku ez tiştek ez de nüvisinem ne tene jbo cemaata min jbo civata min jbo qevmi me jbo vi zamani jbo her zamani her kavmi خودی معنی ifade ekme. Duyatem muhvet khast buan ra bibinin. Belki ne hem kufevan, ne hem tayvan, ne bqasivan, li nav dinav cemaat avande. Yani men dukast insan ki ambejin jbor kas waqta bukhina hasbka zawqi bistine j berami min hasbka asas. Çünkü yani cara te kutu çıtışta betir kişa pesin keyfan tatinin hend hayatı da cara hend pesin keyfan min nainin çünkü evi pesnaj bu kitabı tekin esas bu min ne tişteki ciyeki pesnayi ne avkas az bu içti pesnayi kitabı ki ne yani esas az tiştak ciye haz dikim duan neviskara da dibinim az xwazım xandevan jid kitabı mı da binin. Elbet az bahsa navi hostay mezin dikim az xwazım ev dinav zamanî me de hebin jinav me jî derkevin jinav me dernekevin jî berhemê wan dinav zamanê me de bên xwendin ew pir mühim e yani îro wî kitêba me ji bo kes tu Tirkî dixwînî û tu Kurdî dixwînî dûr de ferqeke pir zirav lê pir mühim e em bêjin klasikên Hasan Ali Yücel mirov dinere ye Wezareta Tirkî ew ke ji bo zarokên Türka ji bo xwendeyê Türka heta di pêşgotinê dibe ji bo nivîskar û rewşenbîrê me Türka ki wan mulahazeyên mezin wan fikrên mezin karibin di hişê xwe de bi zimanê xwe bikin ji bo wê ev wergêran pir mühim e berhemên mezin wergêranin zimanê xwe tu wê pratikê wê çalakiyê dema di zimanekî ti de dikî heşê te di wî zimanê de pêş de dikeve zimanê te de dîsa biçûk dimîne gelek cara em dinarin insanek bi Tirkî derdora me em bêjin belkî ez jî Tirkî xebertin heqetin tiştî pir muazzam dikare bêje em vezgerin Kurdî yekser cîhana me biçûk dibe çima çimkî wan tecrübe û xwendina tiyekî me bi zimanê xwe nekiriye di zimanê xwe de em dadkevin seviyeya ilkokul bêşê belkî ya jî porolaya kemîn lê di Tirkî de em bêjin derbirîn û fikrîna me derdikeve em bêjin asta masterê PhD'yê nizam çi ye min xwest ew berem esas di nav zimanê me de hebin îro pê hem peyrewên wana çê bibin hem jî êk wan derbas bikin ostayê wan nav zimanê me de derkeve eger ew tune bin em bêjin ez bixwe tu bixwe nivîskarekî din bixwe kek lokman bixwe em bi tena xwe tiştekî îfade nakin yani ez gelek dixwazim nivîskarên ji me jî çêtir weke me û wekî din bi sedan bi hezara çê bibin wê demê ekosîstemek çê dibe tiştekî te nivîsîne jî manayeke wê çê dibe yani sağ ol وأجرا كردي بو تركي يعني بخير منك يا زمكان مكان أنا
evde jî ne cihêweyek li ser hin tişta hekûma bikin, divê bêkin, divê nekin. Her tişta tê kirin, bi min xêrek ew ê. Bu têkiliyên navzimanî be. Yani ana em bêjin min dema Spanyolî ve hem wergeran Kurdî deh berhemê dinî wergerandî hebûna kêm zêde min ê zanim bûna ew tişt